تماشاوانی خانیتی وی دما و خوش به هیوی دکم روشا و باش به دوی خلکی ده خلکا وی هفته مجاری مپرن بهنا و بر المفرح به و امیل قلهف قحوة خوشي فخون مجاري خوشي بنرخينن وهناك قرفو حنكي خوشي بكن لقلهف هيرو روجا دشنبه هي 21 مها ابريل مها چارا 2025 از نها پروگرام قید دکم دبکو نها جی هیئتا دم پارتی دري دي چوی جم سروکی نووي ام بحثا سروکی نووي دکن و بحثا دم پارتی دکن دو پارتی چقلماز پارتی عیران پارتی ام نزان کالا او وی سروکی نووي چجوان ربیجه گرک سبا یاندس با داخویانی درکبه و اشکره بکن به چتشتين نوهانه چتشتين جداهانه لي يعني أدم قينها سروكي النووي بريز عبد الله أوجلان برخمجين اللي سر روشا سري سوريا أندر أمجي يعني أز شفاجر دخوازم دروشا كي نزيك دوكو في كريزا هاني درباس بكر و اگر خودشی امانت اخو استند خمناك يعني نه عول و نه داوي لي و برز آپو يعني خمگيني اخو دربار روشا سري سوريا اندر اوي بدني شاندانو حوالي هبن ندزي يقول لك يني خمناك مبر دو پریچک چو Yalçın Küçük hat, Yalçın Küçük çu, Sri Suraya under hat, Sri Suraya under here, ve yeki din teke cihivi. Xemnake mit u apol xna hayren yani alternatifi wan hene di wari hanede. Li kan biner ve bahsat çibik ya او apo çibiş. Tedi apo carna ulo وكي بري نما دكارش آشو باش واخذه شعبي خو بقرو دبي خو بك وبلا بلا بلا وبكل لولو وحموكس سري خو جير بها جينن وجير لتشبك اخن والتليلي بدن تليلية أو مثلا نما بحالها نما يابون نما تكارو لبك لما بنرن كالا شو مسألة تبي روا دسالن 10,001 10,002 10,003 و هيئات چون ابوقات چون پاريزر نهاتن پاريزر هاتن و روشا هواي نخوش بو و نزانم تدي پروبلم ايه دولتا تركو پاريزر نابو ام پی گيش کربون بري سال چند سال بري دنو چيجي دولو نفساندن بشتي 44 مهنج تجريد مطلق خویای اف آخافتنا احمد قرموس ایدید نوا مدیا حقیقی دولت بکارانین تجريد مطلق و خليل السري وب خليل تجريد مطلق باري والله دبر هارون الترك ناوي بيشي اوي لفرنساي برشوار بيجي بي ابو چند جارات تليفوني مورد عاقب يانجي برا فؤاد كاف جوار بيجي او بحصا ابو بكي وبحصا تليفونين ابو وبابو ده تليفون هذا هلبست وشي تشتين خوش فؤاد كافر وجاي در دورا فؤاد كافر دبيجي تجريد مطلق برو دروين مطلق اي مديا فككي
خمناك أو شخور برو دروا بكن أو شخور قرف حنقي خبوا بكن أميل بندي بن كهلاوي چیه در که چی تشتی نو و خوش و شیرین و آبو جمر راكين أميل بندا حياتين حياة شو لقور چیه شو كامل بندا وغيري بنش بوم شخور هناك قرف حنقين دن بكن سرلشکر اردو سرلشکر ارتشا روزنامه‌گرین PKK آمد دجله و لآلستی لبلجیکا جویانه و ناوار لبو تفگری دنه اونگی خود ریش دکن نگی خود برددن او دخوازن روزنامه‌گریا کردی لدیاسپورا لأوروپا ارگانیزاسیونگی چه بکن حق واسه سال در باس بو آپوچی تشتک نکرن نها بیر برن کو پیوستی هیزا روزنامه‌گری بکن سندیکایکی بکن ریخستنکی کوملهکی ارگانیزاسیونکی کو کار به روشا آمد دجله خباطا آمد دجله لگر خباطا مدنی فرحو لگر خباطا صلاح الدين سورو زي بحثا صلاح الدين سورو جيجور بكم جناور سورو امي بحثاويجي بكن خاب خباطا هاني اف تكوش مكوشي هاني اف كسن كرمينال ايدنافا مديا بحكي كيده خباطا وان بكيك جبو آوا وانش خود جوكي دي درباس دبه اف جوكا جني آمديا بحكي حول داني وان في واري هاني دهيه دو جفن دا آخفن قالك انفرماسيون لسيرفي جواتا هاني جمر هات شخو انفرماسيوني مديا بحكي جي ما نري من كسين كو بجدار بويه لي ديسا چرو فري مديا بحكي حفتي كس تنانه وحمو مديا چكري آپوچين يعني كساكي سر بخوا كساكي نيف آپوچي تنه مديا چكرين بحكي وهناك ايه يكيتين اجتماع او كانال حشتا ساتلايت السليمانية ايه نزيكي يكيتين اجتماع هناك يكيتين اجتماع وقالك آپوچي جو 4% دادی مانشیتون و چه آپوچیا جو 4% کردستانه و جو دیاسپورا و هفته روزنامه گر جویان و جوان دروی هانه یک نه هفته کسبون دو 4% کردستانه همو آپوچی و همو کود بیج در روشه کی جدا ده در روزنامه گریه کی جدا ده کدوان هی نه دروجنامه گرین برای ترک به يعني اف كسين كو ام لجموان لنافا روجنامه گریا عرب فارس اوروبي دي كار كرنه نا خليسري قناي اصلا قناي اصلا دو قنجك منجك دو دو قحواده ودو جفاطي الطنقده اسبري بينازدك يعني قاشو رخندك رخنا لا أبوتشياتك ليك وقت تي جفاتي كنكي وتنكي ومنكي وتشمشتي ولو تبلي دي مثلا تبلي شيروكا واندبه تبلي هولداني واني سخته كاريه دبه يعني ايكو جناب وان كو مرا كارب بيج بچكي ولو بهنا روزنامه گري جرتي يعني كسايتيا روزنامه گر او بچكي ولو زانبون للجميع هي
قناي أصلان وقناي أصلان جي أو جي خستي في حالي هاني كنجي جابوشيا خلاص بس زانم يان دقوتنين دقنجكا دبستيت قنجكا دق وقتك رخنا لأبوشياتك دوی دوری هانی دروازه یان جدنا و جوات این آبوچیا و رکلام و پروپاگاندا یا رخصنه دکه دروازه تشتكي بفيرنجي هاني هي آمد رجلون جميناز لكن يعني اما دنافا استخباراتي بفكي كده لفر لأوروبا دهندرين مديادة وكي جاسوسي بفكي كي لسر مديا تشيكرين آبوچيا راپورتا دنفسينه راپورتا لسر فردا چتين جي نفسانديه لسر فواد كاف جي نفسانديه فكسين كده دمكي دنافا مديا بفكي كده کار کرنه او آمد دجله جبو جمیل بايك راپورت لسروان نفساندي ولو چاوي وكي هناك زلام ملام يويجي هنا هناك جاسوس يويجي هنا وقمانجي هي يعني اف قمانجي هي كتيكليا وي وقماري بميتي رهبة اف آمد دجله بريم بحصاوي كريه ودماكو از بحصا آمد دجله دكم از شرفکی ددیمه از رومتکی ددیمه که اونه هیجایی و رومت و شرفه هانه خمناک جبو رایا بشتی جبو دوزا گلی کرد مافی گلی کرد خمناک پچکی از خو کیم بکم و کو از بحثایکی وکی آمد دجله بکم خمناک او آمد دجله او روشاوی یعنی کسک نمایو راپورت ای بدزی ای استخباراتی جبر برسیم پککیر لسر اوی روشاوایی جی نویساندی لسر او دیار جوان چی دیار قامشلو لسر وی جی نویساندی لسر نواف خلیل جی نویساندی لسر اجدر شیخوشی نویساندی آمد دجله یکی رخدی رولکی ویرنگی رولکی گمار و قرج لناوا مدیکی گمارید لناوا مدیا پککیده لندره وی گولا گنیده هنا او يعني رولك يقولوا جنيتر تيد دليزه دبر ابليس خملاك صلاح الدين سورو كي كام ناس بكن صلاح الدين سورو ابي كنت في دما داويد سر سوشيال ميديا ولسر اكس ولسر ميريكولو دركتي ميداني او صلاح الدين سورو دبكو هنا كاس يعني جناور سورو نازناك مویل شامدید 10,001 10,002 دوی قناغا هانیده برپرس سوری و چاغه خبات آمد بو نهاد زندان ترکادایی مؤبد استندی اندام کمیتان آوندی پککی و چاغه انزانم نها هینا اندام کمیتان آوندی یا نا از نزانم جی خبات آمد هینا دناوا پککی دی یا درکتینه یکی خورتکی اسمرو کنک ولو تجابو لشامی محفدودی تسوی چاقی آپوچی آف صلاح الدین جی موی ما دجار یان سيجار محفدودی صلاح الدین سورو جناور هات گرتن و چاقی پککی دخواست چی کلین خواه بنابا استخبارات سوری ده دوسیا پککی ده دست استخبارات سیاسی ده لی پککی دخواست ریکی دن وکه و دولتا سوری خواه و رژیما ترکال حف کربون از بحثا قناغا 10,002 کو آکپا هات بو سر ده سلداریه 10,002 و برجور از نمات بیرامه هاوین بو پاییز بو زوستان بو لدوی قناغه ده بو او صلاح الدین و خباتین گرتن عمر اوسه جوان را وکی سوزکی گریده ده لجم دایره استخبارات عثمانی کو فروک خانه و فروک بشار اسد گریده ایوان بو
عمر اوسیج وان ر سوزدکی گریده ده و دچن برا عمر ددن جوی داری و اف هر دی هان دگرن ل لفرعي حرستا نظام ورقنين بزمانه شاغي حرستا استخبارات عثماني رژیما بشار اسد اف هر دوتين گرتن و دماكو بشار اسد و اردوغان ده چونوتين اف هر دو رادستی صلاح الدين صورو و خبات آمد رادستی دولتا ترك دكن محكمة دكن وشاغي ومؤبد ستين اف صلاح الدين يا 15 سال يا 10 سال تشتكي ولو وان دستينه جارا بشت سال درباس بو سال 10,000 دهاب و 10,000 نا 10,011 دسبيكا 10,011 اف صلاح الدين صورو مويل بروكسل ديت هنا زاپوچی بو متکلی خوش اپوچی خود نکر بو کنگی متکلی خود کرد اکتبر 10,011 بشتی کشتنا مشعل تمو متکلی خود کر و اجروش تیوی درکتمو مبری بحثا بیم جارا هانی کریه فردا چتین خواست لزبه گرینمو سوزادا خوب نزانم چو فلان ما ازبه نگریم مگو مثلا محل وسته لهمبری پولیتیکای راگهاندنی لهمبری مدیا پککی لهمبری پولیتیکای پککی دروش آوای کردستانی از نمابد گرم یعنی از نوکی خبات کار دناواوی مدیا هانی دبم از وکی حوالکی وکی بیرو بوچونه پککی مدپاراست وی چاغی ادناوا خبات مدیا پککی دم جیگرتینا از لشامی بوم ادناوا مدیا پککی دم جیگرت بو هل وزدا وزدر کتم وی چاغی از اندام کنکی بوم ادم قیمه اف صلاح الدين صورو لکنکه دیتیه مستقال اخوة مستيفا خو کنکه جی بردا بریجی مبحثا به مسئله هانه کریو گوتیو اندامتیا بلغه اندامتیا کنکه هنا للجمني يعني جبو ديرو كنجبر كو تشتكي جرينجا يعني تنكا كانك نجبر كو تشتكي جرينجا وكي بلغه كو از روش كيش روجا از ولوهم يعني نلسر خيري به او صلاح الدين صوروم لورجيد من الشامي ويديد من بروكسل جديد ما هنجي برسكر يعني حتى مجوي برسكر مقونا هذا ما ونهاتن قرتن قلق آبوشي ويشاغي بحثا عمر دكرن كرولا عمر دقرتنا ودحي تشد بيجو قلنا او صلاح الدين صورو قلتنا قوش بركو عمر تنجمر سوزا قريدابو ومد زاني امي هرن كي داري ومد زاني ام دچنجم استخبارات السوري ومد خواست ام هرن وكي برپرسي PKK مد خواست ام شخوري كي دن وكن كنالا كي دن وكن ام چون اب قلتنا صورو جمركو تعلاقيا يعني عمر تاني بيونديد نابراوان دا تشيكرين نزيدا نكيم ده 1070 دماز لقنديلي بومد جميل بايك ديت مديسا اف دوسياني مفكر بجميل بايك ره 1070 بجميل بايك فكر 1011 بسرور مفكر جبركو تري علاقة معي يعني ازو وعمر اوسيج جمال بات هكيني يعني ابي منه يعني اري اجا جميل بايك ويشاغي رخني تند لخبات آمد كر ولأف صورو كر كو في كلية ما وكي يخصن وكي حزب بالرجيم السوري دريا استخباراتي سياسي دريا مروان زركي ربو اوانا خوستن ريكي دن
وحقي دولتي هي وان بقرن وان تسليم بكن اف اخافتن اجور بتشسو از بسري مدني فرحو صون بخون بلكي ون باورنك از بسري احمد دجلا صون بخون بسري صلاح الدين صورو صون بخون بسري كي صون بخون بلكي ون باور بكن بسري اجدر شيخو وبسري مدياتها بنيات جزيري اف اخافتنا جميل بايك بو نحقي دافيت لسر خبات آمد مبحثا عمرجي جبركو جميل بايك مالباطا ما قش نازدك هاتنا مالا كاليم يعني هاتنا مالا بيم شخصي هبدو نازدكن اوجي وابو حمو بربرسي بيكيكي اوجي بحث تكر جميل بايك جي قوتنا قو مالي كولين كريه دي مسألة هاني ده مالي كولين كريو تقولوا رولا عمر ده مسألة ده تنهي سوجي خبات آمده مش كيشي برسكر مش رحمتية رستم جودي جي برسكر رستم جودي جي قلت رولا عمر تيدتنا لقوكي كاس مش عمر حزنات كر اف رحمتية رستم دبيش وكي كاس يعني كيف مش عمر أسير ندهات او رستم جودي جمر دبيجي وليبورين اخو خواست قو قصوري نقر يعني ازبيت بيجم لي ازولو زلال وشفاف از بترلت بيجم مكونا خمناك تنالين اخو اب هاوينا هذا حزار وحفت هذا ام فقرن سورو از لما بحساب مشارك دكم هناك مشاري دنتين وكي انفرماسيون اجوار دبيجم دبكو هناك كس شخور وكي انفرماسيون وكي بلقى بكار بينن اف سورو قمان للسروي هي تديدا ما كسنتين قرتن دزندانين تركيده دولتا ترك كونتاكتي بواردك بآبوردك بسبري اوكر بريكر بفياجير كر ومجيرقو تزو بردان يعني مش سورور قود يعني حفاظة صال تحكم كرن تبري بدا دما خوات تدركتي قلت اري زبري دما خوات تدركتي مش بركو يعني روش عامل درم عامل دندري حبسيت باش بو دولة قانون هي ما فايدة استفادة في قانون يعكر وأزبردم صلاح الدين سورونها أو وآمد دجلة أو إكيبا خوياي يعني رولا فردا تشاتين وفواد كاف نماي وأف هردو لبيشن وميديا بككي بريفدبن شخور سانديكايا تشيدكن يكيتيا تشيدكن وكلاها فتح بكن وبحصة يعني روجنا مبان كردستاني لأوروبا وكي ايديولوجيا سروكي النووي وحتى جميل بايك جي مصطفى قرص وبرسيواني راقعاندني وكي كردستان وكي دولات يعني وكي چارة سريج بو كرداج بو برسا كرد نابينن ل دمديا بكاكي دي شغلن او آمد دجلا سي چار معاش دستينه جي دولتي وكيكو انسانكي هانديكاب دستينه وش بكاكي جي دستينه وش كان المنالي بي يوتش بيجي هنا وقالك احمق هنش شخور ليك وهدار دكن لوي تماشا دكن وكادبي تش جوهر جدبي في قراسي هاني دردكبي بل 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 تشتكي جيتنا تاني فنفنو فنونه وتشتكي جوي آمد جدي هاني ناقرن يعني قالك احمق هنا قالك بيهش هنش خور لي تماشا دكن وقاشوكو آمد دجله تشتري قلق يخوش وكور ودور وبزانبون لدوان دبره بدوان آخوش أو كام شخور لمدني بقهدار بكن لمدني فرحو بشتي كما جناور صورو ناسكر أم شخور بچكي لقراسي روجنا موانا شيخي روجنا موانا اي PKK مدني فرحوي هبير كي يبلوي قهدار بكن فرمو
سريكا كلها أزادية كلها ديمقراطية أبا دما بحث ديمقراطية يعني جهاني بسيستم ديمقراطية بارچكي يعني ديمقراطية كمبرو بيش ديمقراطية جهاني بالتايبتي الدولة أنقرة مثلا أنقرة جناب الخطير الحكومات الحكومات لينا صدام حسين جناب ولاية الخطير الحكومات سوريا جناب أسد جناب الخطير الحكومات برلمان الواجهة لهر پارلمانتریزم دموکراسی نایی بهتوان رئیس جلان دیجی دموکراسی هستند حتی تنها تشتازن دما کنه کباب داخلن ما تشتغل بیشتر ما تشتازن نه هم بیم دیواره بیم جبر بیش دیگه ام بنویس شو تیماسی عروض نمودانی بودن اول نمی‌سازن نمی‌س دمدیا پکیکی دتشتن کمدی هبوند مد تیوی ده او کنی رش هبو پروگراما کنی رش هبو اگر تی بیراوه پشتر برزان شاسوار و کریمو هنه سکیتشین کمدی چه کرن پشتر کی چه بو افتشتن کمدی لدروای مدیا پکیکی دنو و هواری وی گروبا وی تشتن کمدی چه کرن لی مرول مدنی فرحو تماشا بکه مدنی فرحو وان کسین کمدین ایکود مدیا پکیکی ول دروای مدیا پکیکی ای کرد مدنی فرحو ج رحمتیه باب طیار جی بیتر مرود کنینه شخول بنرد يعني بحصا تشتك بحصا نظام بحصا تشتك مدني بلو ساكنية ودس باخافتنه كري وكشان دي يعني ومدني تشتكوي هي يعني بحصا تشبكه وآبوتي خمسلي بحصا تشبكه ها بحصا قحوي بك وي ابو تيخم جارا قحوي اي بيجي بريزو جلان دي بيجي ديمقراسي دروجلاتا نافين دي تشينا بجبركو قالي كنت قحوي بناخذ قحوي بخونا وي ديمقراسي تشيب مثلا كنت شارع سبب بفيرين شبه يعني ريتنا وي ابو تيخ مسالي دخو هرتشتي ابو مدني ابو دخو هرتشتي يعني اتشبينم يعني مثلا بتش مدني فرحو بتش ريستورانتكي كردا لبروكسل وكتشكي كرجر خورناوي يانجي تشترك كواستي بدو بروي اي مدني فرحو بفيرنجي بيجر بيجر يعني بفي شوازي هاني كتشكي خوشكي گوشته لسر برنجي البر ترشكي سروكي بريز دبيجي جرك ترشكاتا ديمقراطيك به بعجاني تيرش وبعجاني سور وكهبن اي صوتي كاسكو اي سور وكهبن دبي وكهبي هبه وبفي رنجي وأوي أبو ولوجوتي ولو ما أم فهمناكن أم سروكاتية فهمناكن وقرأك أم خوفا قرن وقرأك أم خرخنا بكن وش آشو باش باخر شو عمري بي أدوم قي نيزيكي حشتي يعني بيان حشتي درباس كرب يان دوي سينوري خاني داي يعني مدني وجمر بحصا يعني الفيديو بقرن ج ديمقراسية دست بيدك محصلة چارەسەریە پرسا کورد ئازادی و دموکراسی دەیت نە دەولەتێ دەیت و دموکراسی دنیا تنە دەڤەرێکی کو بەحسا دموکراسی ئەم بەحس بکن تنە کۆمار تنە ڕژیما بەشار ئەسەدیش خواردەگۆت ئەس کۆمارم و کۆمار لەوەر تنە بوو سەرۆکێوی نەوەوی 19 ساڵا لەجەم باوێ بەشار ئەسەدما لەجەم حافدە سەدما و ڕژیما سەدام حوسێن جی دگۆت ئەس کۆمارم کۆماردنە وديمقراسي لو ما سروكي بريز او جلان دبيجي ديمقراسي وديمقراسي وقرك ام في بيجن وقرك ام دوباره بكن وقرك ام في بنفسينن شد بيجي جوان جوهري داويل في جوهرين خدك وآمدش ليش يقولوا ليه تماشدك ودبر خدولو دكنا وأويل للصالون يجيد شخر المدني فرحود نرن ودكنند بي كيماسيا روجناموالين كرد أوا ننفيستاندن قالك أم بنفسينن وام تشتي كو جوهري كو مدني فرحود بيجي قالك ورن نفستاندن وجا مدني فرحوجي
هنرمندكي ما الروجافاي كردستاني حي فارس باوي فراس لدما كاسيتا ده هنا سي دي چينه ببون پر كاسيت دردخست نياجي كاسيتكي ايواري كاسيتكي سبحي و دردخست و دا براستي ستراني فارس باوي فراس خوش بو حسكريه وي بريجي هبون نحاجي يعني اب مدني فرحو هما ببو فابريكا يا بردوكا اكتيبا وجا اكتيبا بنفسينا وعيني يش وكش ورد مش بحصة يعني بحصة شبك بحصة صافاري بك اوي ابوتي خناف الصافاري سروق دبيش الصافار گوشتي بس خوشترش صافارا مريشكا سرگوشتي مريشكا وبحصة شبك بحصة ابو غنوج بك وبحصة شورباني سكي بك وابوتي خناوا شورباني سكي سروكي بريز دبيجي وابولو دنافا شورباني سكي مدني فرحوي وبكيف اخوي شتي برد بيبي دبيجي وجوات سكنه ودفترها ودسي وقلماوي بسكنه ودا اخذ كي بيجي كو يعني ابيا كي يعني كارل ماركس هيجل خزياش مالا خدير هناك هبانا وبشونا ولو او بلغي نوي ولو خوش مسلير فالا بكرانا او السدما كو مدني فرحول حبسات تركي ده حبسه دمائية او دبيجن مسألة سياسية مسألة سياسية ده بقدر يا خديك مدني فرحول مسألة سياسية كالاش بربيش مسألة سياسية وجبرتوزا قلت مدني فرحو كتبوا حبسه يا ده عيبة عيب تقولوا يعني روش كيش روجا دبكونا كسن دردور اوي بسيط بنورن خاباندن ايمانا داوي مانا مريفي بيش مربحث كرن مالا فرحوي كل باكوري كردستاني مالا فرحوي كل دياسبوراي شيروك ودوسيا مدني فرحوش بر اولو طاب درسي بكر بحثا مسئله كر مدني فرحو سرلشکری ارتش روزنامه‌وان و مدیرچیکری ابوتیا وشمر تی وعظ و شیرت هذا بحثا دموکراسی که و بحثا نویسندنه که کیماسیا روزنامه‌وان کرد او کویکی وک مدنی فرحو و آمد دجله لسر روزنامه‌وان کرد تین حسباندن هذا نها gelek kes dema ku ez rexne li PKK dikim ji mir dibêjin yani tu wêrek û spas ji bo wêrekiya te û spas ji bo yani tiştên xweş dibêjin yani lê ev kesên ku di salên heştê de heştê û yek heştê û du heştê û sê heştê û çar heta salên nûdî dema ku rexne li PKK dikirin cesaret û mêranî û qehremanî awan e ji ber ku wê çavê PKK di rewşa xwe ya herî har debû rewşa xwe ya herî hovane de dibû hesab ji qanûn re nedigirt ji ti kesî nedigirt digot qey ew eynî bi çi mafya yani mafya jî derbas kiribû
ایک وی چاوی رخنل پککی دکرن او میرن او میر خاصن او جسور مخابن پککشی دمام آپوچی بون گله کس ده چاوی مدرش کربو چتین گنگر ده چاوی مدرش کربو کمال برقای ده چاوی مدرش کربون همرش رشورش کربو چه کسین لدیجی پککی رخنیل پککی بکن ده چاوی مده هاتبون رش کرن و حتی نها او پولیتیکا رش کرنا انسانا بردوام دکن نها گله کس کومنتار جمر دنفسینن ولو بشکل مناجی ناکن جمر جی نخوندنن لی همه هنگی آپوچی پولیتیکای رشکرنه کار آنینه دجاتی کی ولو کین پرستی کی لدجی من دکشینن یا بی همپا بی سینور جبر کو باناش هاگرتین دبستانا پککینه دبستانا سختکاری و رشکرن کجا آپو دست پیدا که چوا که دیرو که دلیزه چوا که انسان رش دکه حرکت رش دکه حوالی خور رش دکه اف پرتوکا قوة دیتی پرتوکا برز کبال برقایی گلک سپاس جیره گلک سلاف جیره که وان جنایت انهانه وان بلگه انهانه يعني ده هندري وان پرتوکی انهان ده جوان سپاس همو کسین که ده هندري پرتوکی خوده هندري مقاله خوده دی کومنت کرنا جنایت این پککی اشخور کر هلوست و کار و پیک آنی و چاب کر مبرجی بحث کریه پرتوکن گلک ببیرنگی درکتنه که رخنه لپککی دکن رخنه لآپو دکن پرن کسیم که برای محمد جهاد شنر پرتوک نویسان بحثا تجربه پککی دکه کیجی صالح دوندار پرتوکا کود دو نویسان رخنه لپککی دکه من کیجی دخوازن سلیم چروکا پرتوکا کود دو سه نویسان رخنه لپککی دکه صالح آراز بالدهان مقاله نویسان دیه لسر پککی و رخنه لپککی کری انا زانم دبکو جامعه اوجی پرتوک نویسان دبه گله کس هنه اف پرتوک خانه اف ارشیفا هانه ارشیفا حلوستا کردواری انسانی اخلاقی روشنبیری لدجی جنایت و چافسور کرنو ترورا پککی اف پرتوک جی بیر آنین و بلگه یک جوان پرتوکی هانه یعنی بنرن دنابرا 3 سالات چنه دو روپلا 600 چبو 636 637 بحثا هناك جنايات بككي لأوروبا هناك جنايات كو بككي لأوروبا كريه ازي حاول بدم جوار بشكي باخذم لسربان جنايات هاني كو مشي بحثا هناك عجوان كريه اللي افرتوك بدتا يعني وبشكي ولو ببرفرهي بحثا وان جنايات هان كريه دبيجه دبيستي مها ششاد 1984 انور عطا السويدي لأوبسالا جالية بككي هات كشتن و كجري انور عطا هات قرتن وصاد بيجه وكجري انور عطا زولكوف كليتش نها للروجاواي مبريجي بحثاوي كريه ابي كجري هان بوبو برپرسي عدالتي لروجاواي كردستاني ده هفته ما اغسطس 1984 بری 15 طباقی هفته اکی نونری پککی پارتیا کارکری کردستانی
دش PKK بردابو لكلني زلفı gök لألمانيا لكلني هات كشتن جبر كدفش PKK بردابو و ev kujeri خودی به جنایت هانی هات گرتن د چاری ماه سیاده 1985 یک ج اندامین کوملیا کارکرین کردستانی لدیسبورگ لآلمانیای یریش لهمبری وی هات کرن و بریندار بو د 13 ماه سیاده 1985 هن اندامین کومکاری ایریش لهمبری وان هات کرن و بریندار بو د 23 ماه سیا 1985 بنیرن د ماه 13 23 ده روز نابراوانده و آدنجی 4 ماه سی و 13 ماه سی ماه آداری و 23 ماه سی ایریش لهمبری اندام کومکاری هات کرن و کو شتی خو کاری خو دکرن د 29 ماه آداری 85 د عینی مهیده همولاتی کی کرد یکیتین اجتماع پارتیا یکیتین اجتماع آجلال طالبانی للاهای لهولندای اشعالی PKK هات بریندار کرن د 1 ماه اپریل 1985 ایریش لهمبری کومل کارکری کردستانی لمان هایمی هات کرن د 1 ماه چاراد عینی روژه د 1985 ایریشی سروک کوملا کارکرین دموکراتیک لهامبورگ هات کرن د عینی مهید 3 ماه 4 1985 ایریشی کوملا کارکرین کردستانی لپاریسی هات کرن دمکی ریز ایریشیم برفره بوی چاوی سس بنرن روز بروز دی 1 ماه اپریل ده و دیسا 1 ماه اپریل ده 3 ماه اپریل ده 4 ماه اپریل ده ایریش 7 ماه اپریل جیده ایریش بنرن د 4 ماه اپریل ده برپرسی کوملیا مدیر کوملیا کارکرین کردستانی لهامبورگ ایریش لمبری وی هات کرن و به کیری وی بریندار کرن د 7 ماه نیسانی ده 7 عینی مهیده 1985 ایریش اندام کی پارتیا پسکی پارتیا کمال بورکای لبازل لسویسرای وی بریندار کرن به کیری ایریشی وی کرن د 8 ماه اپریل ده د عینی سالی ده و د عینی مهیده 1985 دما کو مشک لبازل هبو ایریشین اندام پسکی کرن و 5 کس جوان بریندار کرن نها امتین کی جان مهی امتین ماه نوامبری دو ماه نوامبری 1985 چتین گنگر سمیر یک جدا مزرینری PKK هات کشتن دما کل استوکهلم شایعه کی استوکهلم دبو و کجر هات گرت کجر چتین گنگر هات گرتن د 4 ماه نوامبری پشتی وی بدروجا د 2 ماه نوامبر 85 4 ماه نوامبر 85 اندام پارتی دموکراتی کردستان ترکی مصطفى تانجونر لکوپنهاگن هات کشتن مصطفى تانجونر استخمین دیکم جو بسمله کو گریدای آمده
ده 8 ماه نوفمبر ده عيني مهيده 1985 ده اندام ددکو لباجار سیلی لألمانیا ایریش وان هات کرن و هاتن کشتن بکیرا هاتن کشتن 27 ماه دیسمبر 85 پشتی به بمهاکی فیشک بردان اندام داویولی مصطفى شهناز المالاوي اندامين PKK بيري شهانه بيكاني دسيه مها شبا سري ساله شبا بري سري سيه مها ديسمبر 85 بلند يمان هات كشتن كو اندامي كو ريخستنا كورتولوش PKK للوزاني لسويسراي يعني ويكشت وده هوالين وي دنجي بكيرا بريندار كر اف قضية اف روبالك قضية مرن روبالادن ده 25 ماه دد و 1986 کرشات تیمور اغلو هات کشتن یک جاندام دویولوی بو بگوله لکولان هامبورگ هات کشتن لی کجر رویه وی ناس کرن يعني پولیس ناس کرن کجر کیه لی فلتی رویه یکی ماه آداره 1987 هوالن PKK هوالن آپوچی خواستن جوینه کی پارتیا کمونیست آلمانی لهانوور خراب کرد. ده 4 ماه آذار 1987 ایریشی کمکار کرن لهامبورگ. ده 7 ماه آذار ده 1987 ایریشه کی به چکداری و بمبیا ایریشی جواتا نوروزه کرن و آلا کردستان شوتاندن او جوینا نوروز شاهیه نوروزه کمکار آماده کربو لمیونخه دوی ایریشه هانه ده کسکی کرد جیانا خوش دسته ایریشی اپوشی ایریشی نوروزا کمکاره لمیونخه کربون ده 13 ماه آذار ده 1987 ناوندا کمکار لکولونیا لکولنی شوتاندن و ده عین روژه ده آگر بردان کوملیا کارکرین کردستانی لمیونیخه و دیسبورگ کو اوجی گریدای کمکاری بود demek وی چاقی کمکار tüm Armancan erişin terörana PKK bu. Binerin reza erişi organize kiri ve çağı 1987 di 14 ماه سیا 1987 آواهیا کومالیا کارکرین کردستانی نورنبرگ گریدای کمکاری هاتشوتاندن. ده 15 ماه سیا ده 1987 ده 15 ماه آذاری ده لباجار دینفر لهولندای ایریشی فستیوال شاهیا نوروزه کرن کو گروبکی کردا و ارگانیزه کربو و فیشک بردان و شاهیا هانه کو 6 کس تیده بریندار بود 6 کس تیده دو شاهیه ده بریندار بود تروریست نه تروریست نه تروریست ایک بیشو PKK تروریست نه تروریست ده 16 ماه سیا ده ماه آذاری ده 1987
حشتي وحفتاده سالكي بري حلبچه ایریشی پنابرکی کرد جو پارتیا PSK پارتیا سوسیالیستا کردستان کمال برکای ل کامپا لاوریونه ل اتینای وی بگرانی بریندار کردن از چوم کامپا لاوریونه 10,000 چوبو 10,010 بو مدی اف کامپ دیتیه 27 محاسسیا 1907 او 87 کومەلەیە کارکەرین کوردستانی لە هەمبورگی هات شەوتاندن کو ئەو کۆمەلە گرێدایە کۆمکارەیە و پۆلیس هایێ وێژێ ئێریشەهانی هەبوو لێ تە هەڵبەست لە هەمبەری پەکێکێ بکارنانی و نەپاڕاستچی هەشتێ مەها ئەپریلێ دە مەها نیسانی 1970 یک جی پارتیا یک جی پککی آپوچی آگر بردده محمد البستان کو اف اندام ریوبر کمکاری بو و لشتوتگارت اف ایریش چه بو لی نهاد کشتن بریندار بو نهاد کشتن ده 12 ماه چهارا ده 1970 حمولاتیه کی کو اندام کمکاری دانمارک روبروی ایریشه کی اندام پککی بو و بریندار بو ده 5 ماه آذار ده 1970 آگر بردان رمضان آیدوزیل کو اندام ریوبر ای پارتیا کام کاری بو یعنی جو کومەلە کام کاری بو و اندام کی پایه بلند ای پارتیا پسکی بو و لکولانه یعنی لهانووری لکولانه ev êriş hat kirin. Di 5 meha sisiya 1970 di 16 meha şeşa de 1970 endamê PSK Hüseyin Ali Akdonguz سروکی هفگرتنا کارکرین کردستانی کمکاری ل فرانسای و برپرسی پارتیا پسکی بو جپشت به اندامه کی پککی ایریشی وی کریه لکولان پاریسی وی کشتی ده 16 ماه ششا 1970 ده فبرایر 1970 محمود پارێزەرێ کورد محمود بیلیجی کو پەنابەر بوو پەنابەرێکی سیاسی بوو لە هۆلەندا di meha febrayerê de wenda bû lê cesedî wî gewdî wî dîtin di kanalîzasyonê de yek ji endamên PKK li xwe mikir hat piştî ku hat girtin ku wan Bilîcî kuştine xwe neqandin û piştî wî avêtine kanalîzasyonê ev parêzerê hanê me berê jî behsa wî kiriye ev ya berê yek ji parîzerê apoçiya bû ew û Hüseyin Yıldırım û ev kesên ku girtiyên PKK di parastinê hepsa Amedê ew jî bi xwe ketî hindirê zindanê û hevalê apoçiya bû piştî tê Ewropa dûrî apoçiya dikeve apoçî diçin vî parêzerê hanê bi vî şêwazê hovane û terorane dikujin ev hin mînakin hin nimûne ji lîsteya
كريارين ترورانه آريخستنا PKK لأوروبا كمال بوركاي دهندري في برتوكا خواده جلد دوامين بلغا كريم وقو أجوار دي سابينم پیشبری و اندامن PKK اومدیه چکرین PKK اومدنی فرحوشی دنافده كابرا بحث بكن بيتشكي ولو بلكي ناموس وروان غيرة وروان كردايتي إنسانتي أخلاق هل وستكي لحنبري في ليستيا تيرو تجا ج كريارين ترورانا إيريخستنا بكيكيكو أو دو باريزن هل وستكي لحنبري بدن از روجنامه وانا ببينم از ميرو ميرخصا ببينم بيت شوا خودی هلوستکی ویرکن میرانی به جسارت با کردواری جریخستنا PKK ردویژن ایدی بس اولگرک لیبورین بخوازش گلی کرد برانبری اف جنایتین ترورانه کل الولات اوروبا بيك آني قالوا وي ببن يعني خودي او ببن خودي هلوستکی ببيرنگي انا از باور راكم جبركو ايكو حتى روجا ايرو PKK مايه نممكنه اف تشتين هان نديت به اف جنايتين هان نديت به نما زاف كسين كولو كيفنا قرط بون دنافا جنايتين PKK ده اف جناور سورو نابي بي نشخو جناور سورويه تشتك كشتيه كنافي بكن جناور سورو كاف جناور سورو شقيسة ترور كريه دنافا دهندري PKK ده بي شقيسة ترور كريه خود زانه بله از لبرتیم داوی آوه خلکه داوی چکی خمگین بو خمناک جیان ببیرنگیه ما تیر قرف و حنکی خواب مدنی فرحو و آمد جلکر لی داوی لیسته جنایتین PKK هم خمگین کرن از چی بیجم جو قربانیان PKK دلووانی و بهشتيت خوازم جاء أنور عطا دس في بك وحتى داوي باريزر محمود بليجي بس بيجم وقف جنات هان بتندي شرمزار دكم برپرسيار آپوي برپرسيار PKK وحمو كسين كوجو PKK رد به عفرم او جي برپرسيار يبي وان جنايتي هانه حتى خلق اكيدن هفته اكيدن ناو خير و خوشيه ده بمينن